Emaphoyisa emango asenzaweni esempuleni nguMathapha athi ayathokoza ukuthi kunemsebenzi lohlongotwako umsebenzi lo wenteka ukuthi kube nekhanya kuyo indzawo yasekwaluseni kulandzela ukuthi bathenjisiwe ukuthi batawufakela bona ke bo Apollo light labatawenda ukuthi kukhanye kanti emaphoyisa ke emango athi ngaleso zathu bayathemba ukuthi bucala butakwehla ngoba ke abantu labanengi baganga ke uma ngabe ke kumnyama semukela I project le khona yekufaka emalambu ekwaluseni siyabona ukuthi kwalusasa kutawuba sekukhanyeni ngoba bekusebumnyameni lapho ke kumnyama khona ukhanze ukuthi nalaba labagangako abafune kubonwa lesho ukuthi bumnyama buyabavuma ngalokuganga kwabo kuyabavuma ekugangeni kepha ke njengoba sesinale project emalambu yakufaka emalambu lesho suthenza wethu seyitaba sekukhanyeni siyakwemukela ke lokho singemaphoyisa emango laphoyisa wona umango ekwaluseni msakati into letinengi tendeka ebumnyameni kubanjwa abantu tinkunzi ebumnyameni kuyagcekezwa ebumnyameni into letinengi nje betendeka khona ebumnyameni kepha ke mangabe sho ukuthi emangweni sekutakhanya kokuthi enzawo seyitawukhanya lesho ukuthi imini nebusuku sekutawufanana ngebukhanya lesho ukuthi kwendeka kwebubi kutawunqipha ngeke bendeke njengoba bebendeke bumnyameni Dlamini ke khuthathe sona ke sive sasekwaluseni liseke sibasebenzise kahle kulwa nabo ke bucala etindzabeni de channel emaswati inkeri khaluk sinohlahlathwala sikumathapha